dua ning ide dan sareng sami sampun puliriki sedurungnya ngiring iraga sareng sami ngaturang astiti bakti manjeng recinde sanghyang widiwasa santukan pesucian ide iraga sareng sami preside ngemiletin pesangkepan regalasan suci puniki santukan punika ngiring iraga sareng sami ngaturang pangastukar Om Swastiastu. Nggih sekali punika aturang titiang galahe mangkin katurang titiang manjang ring Kezia Marsya. Ini susema antuk galai sane ketiban ring pasikian titiang jadi ngebawasan indih perencanaan ngayah sane jadi kaanggen yang ro pacara pangoropan nyepi. Dina napi konten sane kaanggen ngayah Kezia. Rencana awal ngayah puniki jadi kalaksanaan 2 minggu sadurung upacara dalam kasangge ring dina sanescara mewah redite. Siru manten sane dados koordinator pitat kale ngelaksanaya ngayah Kezia. Sire sane jadi ngajuang angge Tiang ngajuang angge jadi ngatur anggota STT ngayah Kezia. ingin dados sila santukan puniki Frederica jadi dados koordinator keuangan. Bingo. Inggih sekali punika boleh enten dana kayak ya. Sampun wenten Indra maning kanggen jangka panjang sepatutnya ngadain urunan dasar tali ring sangkep utama. Inggih semua atas masukan Frederica. Saya mangkin Charles ditunjuk dados pengurus pekaryan ogoh-ogoh STT. Sedurung punika Charles boleh wenten dana kangen pekaryan ogoh-ogoh sampun api keadaan dana punika. Karena ogoh-ogoh boleh masisa saking tahun lalu nanging perlu dana tambahan untuk selatur nyanyi. Inggih semua atas pesawat yang Charles. Saya mungkin untuk selatur nyanyi boleh wenten dana desa bebas urunan. Inggih sekali punika sangkapan puniki jadi bubutak titiang. Matur semua majeng ring iderane sareng sami sane sampun bersedaya angge ngemiletin sangkapan puniki. Inggih sekali punika aturang titiang antuk Paramesati. Om Santi Santi Santi. Oh, santi. Ngaturang astiti bakti majeng ring iderane kesangkapan ke